Mwanzo mriango mrongo mihauna nane Juda na Tamari kaiza makati gago Juda akiaricha nduguze na achenda kala na mtu ifaye Hira ariye mbola muzi ifo Adulamu kuko Juda akiwa na msichana wa Kikanani akimuhala akikala naye. Msichana yuwere ni mwana wa Shua akifunga mimba akijela mwana mlume akimwiha Eri akifunga mimba Kaheri akijela mwana mlume akimwiha Onani akijela mwana mwingine Kaheri akimwiha Shela mwana yuyu wa mjela Kezibu. Juda akimuloza Eri mwanawe mjeri mkaza Eri wera nifa Tamari ela Eri mwana mjeri wa Juda were ni mtumui mbele za Bwana na Bwana akimwalaga. Juda akimwamba Onani muhale ufa mkaza ndugu ilu mjalire ana ela Onani akimanya kukala waho hande wa jala mandakala siyakwe kwa vije kila roho lalana ya mwana mche zombe yose mwaga hotsi ili ndugu yasipata hoho vivi kavimfahire Bwana kwa vije yena yakimwalaga konya. Juda akimwambira mkaza mwanae Tamari akiamba uya kwa babayo na usihalu muhaka mwanangu Shela akale mbomu wanena vivi kwa kukala wagoha kukala Shela andala gohero nduguzi kwa vije Tamari kuya kwa kujalo. Baada ya siku nyingi mkaza Juda ariye were ni mwana wa Shua achonongeka ariogonya kumririra iye na msenawe Hira wa Adulamu machenda Timuna kuruko kala ngonzize zinanyolwa nyoga. Tamari akisikira mtu kukala bishala yoanenda nyola ngonzize ko Timuna akivula mijibiringe akivala matandio akizia uso achenda kele simvili ya wainamu urio kaizangira kwenda Timuna maana wona Shela za kala mbomu ela Juda were kaza mlozo Tamari akale mchewe wa ufa. Juda roho mona akiona ukala ni malaya kwa kukala wera zazifinikira uso na mtandio kwa manyiro ukala ni mkaza mwana akivuka ngira na akimuza kiamba nina mala nilale nawe. Tamari akimuza kimwamba ukikala na mundani pani. Juda akizigiza kiamba badirangu akiamba nigwagira mfunga muhaka ndiho kirehacho kibuzi nigwage mifunga noni. Akimzigiza kiamba nipapeho ya muhuri na lugwe na umdata uzogwirira baya kimupa na akilala naye na akigwira mimba gonya. Tamari akiuka achenda vula mtandio na akivala goma jimbiri ga kwako. Juda akimuhuma yuya msena mwa Adulamu ila hirikecho kibuzi kwa ya mwana mche na agero viria huvitorisho kala Juda wavigwaga mfunga ela msena kendere mulambule mwana mche akiuza ana alume nario kala mana isharia akiamba ino mala yare kala anakala hano enaimu kanda yangira hiko makiamba kaza kala na malaya bahira makuya kwa Juda achenda mwamba simonere bule kizo ana alume hatuho maza namba kukala haoka kala na malaya. Juda akiamba nafumuricha haleje vitu pore vika fugiza aebu na kumo kumhirikire kikibuzi ela kumonere. Baada ya mezi mihahu Juda akiamba mkaza mwana wa Tamari za kala mzembe na vikara ana mimba. Juda akilagiza akiamba ngombozeni konze ya mzi na mkamuoche atumareo kalama na ngomboza konze. Tamari akihuma mvoro kwa bishalaye kwamba mwenye vitu vivi ndari enangiza mimba pehe ya muhuri na lugwelwe na mdata lola kala undavimanya ni jahani. Juda akivimanya na kamba iya na hachi kuriko mimka kukala simuperi mwanangu Shela amuhale ufa na akalalire naye Kaheri wakati wa kuzivugulwakwe wera anapasa monda nini mwakwe ariho kala nazivugula mwana mwenga kimboza mkono ye mkunga kugira na akiufunga luzi lutuna na kiamba yundazi embola chaho ela kiuzia mkono wendani na nduguza akijalo kwenye mkunga kiamba kwani unuza mkira mwanzio kwa nguvu we kavikosa kundakala mtua nguvu kwa hiyo zinara kifa Perez kwenye ndugu yena ya chambola analo luzi lutune mkononi mwake na zinara kifua Zera. Ni hayo tu.